Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Muhammad bin Abdillah, ibunya Siti Aminah. Muhammad bin Abdillah, ibunya Siti Aminah. Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Muhammad bin Abdillah, ibunya Siti Aminah. Muhammad bin Abdillah, ibunya Siti Aminah. Rabiul Awal tanggal 12 Asbab Bekah, jitu bin Fajar lahir janjungan Rasul ya Allah di Nangro Mekah tanah mulia. Lahir janjungan Niba Aminah, citale ayah yang tak tercinta. Umulai bulan dalam kandungan Nabi masanya wafat ayahna. Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Muhammad bin Abdillah, ibunya Siti Aminah. Muhammad bin Abdillah, ibunya Siti Aminah. Wapun ayana netingai donya musipuhana, tingai harta malingkan yang na harta nuku bahasa bojaria limong unta. Nabi Muhammad anak yang yatim lagi miskin harta hana, namun sipu harta kebangun tolong Allah han sapu marah. Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Muhammad bin Abdillah, ibunya Siti Aminah. Muhammad bin Abdillah, ibunya Siti Aminah. Ini batahun fil nyani tahun gajah masa Abraha di Japrang Kuta di Kemenghancau dengan Baitullah nang roji jajah buang agama. Gajah merebeh barilam kampung, Allah yang tolong han roji teka. Gajah dumati di pole burung, di lambung ada kepala. Allah, Allah, Ya Habibullah, Allah, Allah, Ya Rasulullah, Muhammad bin Abdillah, ibunya Siti Aminah. Muhammad bin Abdillah, ibunya Siti Aminah.